Yangpiriba Punamaki Damakta, Nasiki topic, possibility of Kuki nation. Kuki nation nama. Horopo the Kuki state, try the Horopone, Kuki state China, Karigumakanda, Manipur, Kaktagi over Lamkara, Aduga Atopa, Hujiti, and actually Madudi Tangabalebak, Sangi, Bangladesh, Tripura, even Myanmar Karigi, Swagi, Pumna Mo, Punjalakanda, Kuki nation nama, Kahabagi, Wapam Sinkari Sing Tole, Aduga. Karigumatamda Handakse Bangladesh Prime Minister Sheikh Hasina Pongdorokpada Christian nation ama sembagi Swida Western country Karigi interest Mayamale Western country Hypersta particularly policy US ki interest Kari Matang Pali Swai people Mamasu Uhenbra Kahabagi Wapam Sing Lakpa Swidana India gi intelligence aduga India gi larger force Swaisina Lakshanba, Matamsana Lakshanba, Ngamnabagi, Hotnaba, Aduga, Tangai Padana, Karimkanda, Laku Laksan, get the Laksanba, Zani, indication of PTP. But somewhere I don't know Christian nation number Sembagi, Manglanama, Adu Christian nation, Sembagi, Manglan, Siki, Marumda, Kuki Gisu, Kuki state, Manipuragi, Masedama, Aduga Topa, Tangabalebak, and Karishin, Komza Lakanda, Kuki nation number Semobugi. O took ngay Ubra and the Kirang, Manipur Kirang say, Karigumumatam the multiple interestama, Mami Karakasum Tabu Male, Karawaitanoma, Aduga, Paliba, Lenga, Center Gimaruina, Karawaitanoma, Lenga, Natakara, Uheninga posting Karishing say, Oidi Uheningba, result to the Amabudi Pamba, Aduga, Uheningba, Tabak to the Toba, Adu result to Makti, Pamba Maktu Yoktabra, Schweiz who. Kana chamam na bagi Tanzania to wadabu according to si Manung husa dorishe maruina Kuki state ama yam kuin dagi manglani karikumakana Kuki nation na khara paktok chakthorpagi karigi aduga Bangladesh ki prime minister Sheikh Hasina na thamira wafam sing Manipur gi irang se Manipur gi irang state da samra kara no ma irang se US ki karigi interest yawrung gadrane kaina hangakpagi Tanja sing kari sing lakpa swai ta kumna khana janabi Tanzania Yangpiriba Punamaku, Sharatchandra Sharma impact news given one of the Taram Luxury to Gasiman, one of the Sharatchandra panelists and day, I get thank them Pradip Dr. Arambam Noni, Associate Professor, Department of Political Science, DM University, a Ozan Yan Taram Luxury, the Ozanoni Oiden in Khuraijam Athouba, working president, IPSA, a Athouba Taram Luxury. The Athobi Oida, I can hear the Tangan Family Pradip Phanjoubam, editor, IRAP, a town Pradip Taram Luxury. Yanan say Ozanoni the Laksapta, Ozanoni Kamay Yangbi, Maroina, Kuki state ki theory ma, Kuki state palm me have a siki wakalom de dum, Kara, the Mamang de Dum Tara Lakre, somewhere of Manipur gi Jaga Kara, Kabatam Sinkarishing Kahaiba, Pamakpagi, Pambasi, Ilorasi, Habitanjama. Aduga Sheikh Hasina, Prime Minister Bangladesh, Sheikh Hasina, Tamira Wapam Sikamang Ubi Madudi. Christian nation nama sembagi swai interest Western ki karigi interest ama chauna leirakpa leibaman ba aduga US ki karigi khara role chawba swai area ma kari degino Manipur ki conflicts da swai matangi wari di hanadi phongdom da ba hujik kana phongdong na rapagi area ma aduga kari gum kanda blinter ai ba Manipur su lambana haibi bana China ki Geopolitics ki member sanari ba sigi politics ki mami si north ki states sing da su mami tagani haibagi wafam su thamdi thambira pumne yengbada janani yana opening remarks kamai thamini. Thank you. Masi khoina Manipur da halak thoi ba kanglup ani gi marakta khane hairi ba wafam masi icham chamna kanglup ani marakta khana ba khakta oiraktre haibagi wafam malai. Maramdi global power sing sina Manipuri wathok si yamna kupna senaba ma aduga nainabagi mamisu tai Sheikh Hasina na Manipur gi matang da nakoin na amasung hakthing na haibaji ani rak leikre maruina mahakna handak haikiba akoigi Bangladesh ki lam khara amasung Myanmar gi lam khara sizinaraga Christian go state ama semning bagi wafam asi mi angauba ama masi nakoin na Americani haina hainari makoina kanna haiba ma leikre aduga makoina masi Semalabadi Hoigi Seman Gadi Haibagi Dugumba, Akakna Baraniti, Matawi has Mana Kana Fona, Anirakumba, Haigre and Lowy. Aduga Manipur, Hujuzi Munaba Toi Basisu Mahana Handak Swaraja Hariba papers, the Haikibada.
करीगुम्बा मणिपुरी वाथो असे लोइसिनगे हाइबा तारबदी मपानदगी चंगिबा खुदसिंग सि हना लेफन बताई हाइबजी हाइग्रे हाइजनिंग बदी हुजे एंकरना हाइबिबा मणिपुरी वाथो असे जियोपोलिटिकल एंगल अमा यावी हाइबसिनी अदुगा स्टेट अमा सेमनिंगबगी थबग अमा मपानगी फोर्सिंग ग्लोबल पावर्सिंग चाथब्रा हाइबसी अकोन नैनब तारगदी बर्मा की कॉलोनियल हिस्ट्री दा क्रिश्चियन मिशनरी सिंग लौबा रोल असे अखोइन नैनदब यारोय अखोइन बर्मा से एंटायरली येंगो तमदा अयाम्बा सरुकी पॉपुलेशन असे बुद्धिस्ट कांतनी है अखोइन खंगी अदुगा एथनिक स्टेट ओरिबा मरोइन चिन सेग्यांग डिवीजन सिददी लैरिबसिंग सि रखाइंदा लैरिबसिंग सि बुद्धिस्ट नतबा बर्मन नतबा मियोय कयाम लैरि मरम अदुना सेग्यांग डिवीजन अमसुंग चिन स्टेट की लोना बाई खोई लोनरी मफम सिदा क्रिश्चियन मिशनरी की थबक असे यामना कन्ना चाही यांखै मुकी ममांगदी याम कन कंखखी अदुगा चाही निफु मुकी ममांगदा क्रिश्चियन मिशनरी सिंग सेंगटपा अदुगुंबा अखोइगी फलाम हक्का हाइबना चिंगबा मियोय कांगलुप सिदगी मियोय क्या लौथोक्तुना मखोइस यूरोप की लम सिंग पुबा लैखी अदुना मरम ओइरब मतमदा 1986 दा जो हिस्ट्री हाइबा लारी अमसु यूरोप की यूनिवर्सिटी अमदा पुथोखिबा लै हाइजनिंग बदी क्रिश्चियन मिशनरी सिंगना मखोइगी खुद असी हारिबा खोइगी मणिपुर की युमलो नरिबा चिन स्टेट की एरिया सिदा यामना कन्न खुद चंगबगी ममी असी ताई अदुगा तबना तबना क्रिश्चियन की फंडिंग सिदगी अखोइगी अंगप फंगबा एजुकेशन लाखिबा अदुगा अनोबा इलिट अमा फॉर्म तौरक्तना लाई लाइसु हाइबा मपान चटपा ngamba लोन ली हेना खंगबा मियोय कांगलोमा थोलपदगी मखोइ मसेनगी मरक्तसु उंखनबा थोकपदगी मरोइना बर्मन बुद्धिस्ट सिंगा अमसुंग क्रिश्चियन चलबा अदुगुंबा जो सिंग सिगी मरक्ता अखोइगी नेशनलिज्म की वखलोंदा फार अमा लाखी मरम अदुना अखोइना चिन स्टेट की अमदी मणिपुर लोइनरी मफम सिंगसिदा 1986 1980s की मतम थेंग क्वादवाइदगी मिजो एकोरना साइन तौरो मतमदा लेमहोरिबा फुरुप सिंग असि चिन कुकी जो हारिबा मखोइ कम्युनिटी सिगी लेमहोरिबा सरुक अयामबसना स्टेटलेसनेस अमा मखोइगी ओबा स्टेट अमा लेजदबा मान वखल फिरे अमा लेबदगी मखोइगी स्टेट अमा सेमनिंगबगी मंगलाना सि लाखी अदबो अइना बसिदा हाइनिंगबसि क्रिश्चियन स्टेट अमा सेमनिंगबगी ममी असी करम हाइना तारिबनो हाइबसे अखोइना हंदक यूएस न खुथिंजलै हाइरिबसि नतना नैनब याबसे हाइरिबा लम सिंगसिदा क्रिश्चियन मिशनरी ना खोइगी इंखटपा मदुगी मखलगी एजुकेशन प्रोसेस अदुगा यूरोप ता फेलोशिप पीबना चिंगबा पीरगा इंडिया गी सु मणिपुर दे स्कॉलर कया कुकी माइकै दे चली अदु अनोबा सिगी मिरोल असिना अनोबा अखोइगी कुकी जो सिगी हिस्ट्री अमा पॉलिटिकल हिस्ट्री अमा इबगी ममी असी याम कन्ना 1990s ममी ताखी हाइतारे मरम अदुना हौजिग हौजिग अखोइगी लमदम असिदा अखोइगी ट्रांस बॉर्डर नेशनलिज्म हाइदना अखोइगी बॉर्डर ओवरलैप तोब कंट्री अहुम की मरोइना इंडिया ने बांग्लादेश ने म्यांमार ने हारिब लम अहुम सिदा ओवरलैप तोब टेरिटरी अमगी अदुग मंगलान अम मंगी हाइबसिदी इजरायली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहुदा वर्ल्ड कुकी जो इंटेलेक्चुअल काउंसिल थाबा मेमोरेंडम दसु यावी जोरो की मिफम मिजोराम द फम की हंद की मिफम दसु जो की इंटीग्रेशन असी तौनी हाइबसि अखोइगी जोरम पीपल्स मूवमेंट अदे मिजोराम MNF मिजो नेशनल फ्रंट जोरो अमसुंग WKZIC हारिबा ऑर्गेनाइजेशन मरी असिनसु हंद इकुई कुइदना अखोइगे जो सिंगसि पुंजनबगी अदुगुमलबा क्रिश्चियन की ओइबा स्टेट अमगी ममी ताबे खोलाव जुजुक्सु लैरि अदुबु करिगिदमदा बांग्लादेश की गवर्नमेंट असिना US ना अकन बमोंगदा बांग्लादेश मिलिट्री बेस अमा पियु अदुगा क्रिश्चियन स्टेट अमा फॉर्म तौबदना कोई ऑब्जेक्शन तौरकनु हाइरिबनो हाइबो फॉर्म जिलागदी मसियने खम इंटरनेशनल पॉलिटिक्स अचो ममी अमनी मदुरी करिनो हाइबदा क्वाड हाइदना क्वाड्रिलेटरल स्ट्रेटेजिक डायलॉग हाइदना अमा क्वाड ने QUAD हाइदना 2007 दा ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया ने जापान ने US ने अखोइगी सिक्योरिटी की अदुगुंबा अंगपो फंगबा इनफॉर्मल ओइबा ग्रुप अमा फॉर्म तौगिबदगी मसिदा बांग्लादेश याहुदी मरम अदुना US अमसु बांग्लादेश की रिलेशनशिप यामना स्मूथ ओइदबा अमसु लै मरम अदुना US ना अखोइगी बांग्लादेश से लैबा इस्लामिस्ट फोर्स की सपोर्ट तोबा खुदमना BNP गुंबा पार्टी द सपोर्ट तोबा इस्लामिस्ट ग्रुप द सपोर्ट तोबा मरम अदुना शेख हसीना अवामी लीग सिगा US की गवर्नमेंट सिगे की मरी सिसु यामना फब ओइदबना हंदकी वाथो असि लाकपनी हन लवी अदुबु मुगनबा सिदगी अखोइना करी खंगोबगे हाइबा तारगदी मखोइगी नुंगदा चेलिबा
zo Kuki singi oiba Christian gi state ama global power singna semhaning bagi mami ama tabra haibi wafam jidi sega sina na phongdok padi khangawi adu akhoi Manipur gumba lam sida trans border haibadi lam amagi dagi lam ama wang na salaga mioi furup kharana makhoi ba yum ama sem na bohonarak pasina hana leijari ba state sing sida conflict tholakpa adu hana leiri ba territory myam sida threaten torok padagi Manipur da su sigi mapani khut ama yamna chawna changba adu lamdam somda Christian state ama sembagi adu western power particularly US gumba state asina China bu counter tawnaba makhoi gi South Asia da military base ama semning lam loi haibasidi haiba langani aduga Christian state ama makoina semning amgani haibasisu amoram da haidi hypothetically adum chunggadra haina thamse yan hanbada tasar koigi nation namagi prime minister na pirakpa statement haisa yam yangna lobdi yaro simply rule out guideline hekta ma pa ngangi ni haibi yaro only prime minister na wa hare paise wakoi gisu intelligence wing na choba ma network ama lady ni aduna pirakpa inputs me amdu loina collectively gather tawrakanda sibhodi haibada chumani hadan decision de lawrakanda adu su geopolitics ta maruina US kumba degidi atopan nation sing hadi general ko yaba or moida some kind of ekoi intimidation to yaba statement ama oiraga adumana hek ngang paisi guideline hek ngang di oiroi doini anu masi koina dum ka hetara masi koina dum some kind of acknowledgement amadi dum tawum thoina khalle similarly number 1 number 2 da mana hairak pada dum chanaba pot khara dum adi adum khara dum leirani number 1 da kaino hai kanda hojik si khoi gi US na maroina Myanmar gi hojik leiri ba pochida tongan ba special interest ama moina even logistic and material support mayam ama khoi military junta gi against leiri ba ethnic group mayam sida mating pange habsidi adum proxy wena tawgi consignment wena tawga tharak panatabagi khangde habidu mangai but moi gi choba henam yawe habsidi dum khangabane adugi chapchaba maram su dum China gi dominance over Myanmar aduga sigi leiriba khoi necklace of pearl na myam na hainari Myanmar gi situation dagi samaga Andaman Sri Lanka tawga Maldives haigalaga sunda chachibase sigi necklace of pearl gi China gi dominance is da some kind of moigi hegemony si yadana ba US ki keno ma thamba pamagi moida already adu interest ma han din leiraba ana Myanmar sina ngasi oirei ba phibam si US ki henyam chawna yawi madugi meglar ba khudam mana muk Chiang Mai di North Thailand Myanmar gi na southern ko gi boundary gi exist da leis da achauba US ki consulate officers lai hojik achauba huge ma aduna moina yam tongan ba mijeng ma hojik leiriba Myanmar gi pochida regime sigi hojik leiriba armed conflict si loirak matamda lakadoi ba regime si US ki alliance partner ma o henna na ba aduna oina regime ma lakna na bagi moidi yam kanba keno ko moin tawri ba China su adu ila na moi grip ta gi ta thador kani ha bidi su leibadi nate but adu intention am di yawra ga thabak tawre ha bismi di yam obvious way ba aduga US na Myanmar interest lori si handak na han banate mama hakta da nawai golden triangle kunsai matamda tawma tamsida CIA si pra yawe edna hujiki matamda Myanmar manu CIA si openly changa go operate tawhande changande habigi keno hole aduna CIA nata pa topa keno manoina work to hole khole na mana haibu le aduna madugi interest ama hande sum leina rakne ada henna interesting oi rei di id akoi da significant oi ba ga da akoi da henna problematic oi support ama hairaga di India na role ama mu yausalak pase US na haidi mai reason dugi power ama India na US na season ba pam do adugi poto to kan India si US na smam kamam diga China ji mo gi common enemy oi re India gi su hana da gi dum certain area khara da dum kan mo na dum til trade to buni na US na China US ka India ga gi alliance ama undeclared alliance ama leiraga China si Myanmar gi ko gi theater si da China si kamaina koi thengna ga dagi habi porama yam kana tawba aduna adui potu da India gi su magi geopolitical interest ama already sigi kaladan project ki sidda han dagi leibani na si poche secure to bu mo su pamina India su pame India ju pamani na adugi apamani do manara kan da ani sigi magi complementary oiba steps khara moine local adu local matam da ngasai gi
Kuki nation gi porama laiba maruena oi Christian state or whatever state amo weraga su Kuki gi moigi nation nama sagi jalingam kai hairi si gi por mayam si jofate hairi ba jogam hairi ba si poche si sovereign territory ahum si piece of territory mo lo yawi ne khoina si hana de dum hairaga leba po atani da Chin state ki machem yawba Manipuri portion am yawba Mizoram yawba Chittagong hill text gi yawba adu akoigi moigi Mizo National Convention 1960s ki si phamba kan da moigi minute akoida copy engon da su lei copy gar phangya de da moina dum haise ahan bagi wena Mizoram na akoigi agi full autonomy the state ama phangi bas si moigi first step ne na moina moi meeting gi minute si da yawin si akoigi first step ni masigi mathang da Manipur gi Kuki dominated areas mein hamse sigi se some kind of autonomy some kind of autonomous district ama upgrade toroga hai badu gi autonomy do phanga matung da Mizoram gi extended territory moina mu chatna nabagi adugi aspirations to moi Mizo National Convention gi moi meeting du da minute ta reflect tawri adu Manipur gi maming do kari ai ko nupa mai represent toroga chat padu na mana pi statement ado kayam koina khoi adugi potu ngai gi do no khot ki do no kaina thaba ho si ga aiba si 1960s ki wari ne ana moida si gi porama hana de gi dum lei ara akoina nungai rectri di krai da no hai kanda whatever geopolitically nation ahum gi moi gi larger interest ta loin to budu yare ada ngasi Manipur da thoi ba conflict si adugi Myanmar gi geopolitics ki kai sharuk amoina conflict si engineer toroga thon ba man ba poram kha guji ya no ba tongan ba dimension ma thola e yes adugi engineer toroga tholakpa conflict ama oiram taragadi oiram ba yabagi chances yam wange hojikti man di khudam changdam nam lae India government na handle toriba mong chahi ma hena moina drag toroga purai ba mong moina lotion ning bi intent ma phongdok taba state government da tharai ba central forces me am sina mating pangaga thuna state ki machineries me am sida empowered toroga paklauna lakshan na ba intent ama yu udaba sum toroga chaliba aduga sona kanda Myanmar Manung da rom da oina changchelaga sida tharaki ba resources me am do divert toroga som da oina season na thoki bagi charge me am ma zilai ba kholi ba me am sin yenga kan di India na koi Manipur da ji thoi ba conflict si swai da koi gi khangja da ba na local gi organization kai me am na Kuki da yengchi daga Kuki mitei hana bagi laman khumna bagi pen da to adai da adugi adai du mai ungaga ngoro mai le jerani adu centric oiraga leibani adubu larger pochi adugi wang da yengkan da di India na sigi conflict si thoina maki Myanmar gi ladiba situation sida participate to buda involved to buda hen nungai na ba mafam asi thoina volatile oina langal laga thambra aduga Kuki haiba group si sagi Myanmar rom da su moigi hayeng moigi ka hatare moigi purpose ama moi si koina India na season na pa yabagi season da kana ga dobugi purpose ama su moida leibani na haiba pochi appease tong na hona buda moina khoi Manipur gi territory khara moida ga bargain tok thoba moida compromise tok thona na bagi commitment ga pithok na ki ba leibra habsi am chaw question am la check asinagi bose ke question dia me check asina de horoga check asina posa koina aina so article aigi monthly column irena in the new Sigi aina topic ma shame ba shame ga I hramne ba da serious si yam serious no we are yam serious natan lo we are yes seriously lo yaro ke no khala da zia su under pressure ni ma so moi le wa ke na akala za ye kan se ka sina se my third term election si January tang 3 lo irena ar January tang 3 se da opposition party hoi Khalaja Zia party hai tare mai he opposite numbers se moi party se boycott tori ne ba Bangladesh Nationalist Party hai BNP hana sarkar paile me kam goni boycott tori election turnout is 40% yodi khara hai 28% je hai bisa moi hai laga 40% hai ni mi boycott oi election ne da karak pani ga khitang mai su my credibility khitang name matam oi ba election booster oi na mana Americana sai tong la me da lebang sem ge na herme lebang ma mana lebang sem ge da ham man hai mai da moi da be sam sem ge la me election kahan ge hai ga na I have the Americans mai against worked over again da masi anti America game gonna close minate India ge close India ge no ai ba alpha hoi so Bangladesh tan thori me se ma alpha gi bad fortune hori si
Second Lang India Nang Hitai. Hai. See Posaliba, they the Magi say high statement Bangladesh airbase some same gig Herme has see Posi interest with the America America had this interest Hana Bangladesh East Pakistan or Gansi. Say late muy base later me. Komila and a quick Komilasi Wigi Bangladesh on the Hidoga, Chakla Roshanaba in a Tripoli part of Later. Yes. A Tripoli capital in a Komilas Germany. Komilas is the way airports the American Sinner Meva. Senator Muina Tibet Operation Horganda. Chainagi, Mausutungi, Horganzi. 950s by the East Pakistan's way alive in Nava. Bangladesh Pakistan Lermina. At the community or Gamina combat tribe members, we rebellion Hori. The Ladama some Neganda. I don't know something transport systems, Bangladesh, combat tribe and Hondoraga, Hondan, People Mirga, says Pyra, Okinawa, Saipan training camp, my America Pacific and training camp lane. Okinawa, Japan reserves military based on labor. Or some put an season number. Adoga. Going to get a Simatang to the Quina. Yenya between Yengan Circle. My name is Name. More interesting at America. You see, we live at Tibet and sit on I see. Going to get a quick Iran, hopefully, China crackdown Hore. Or consider 1959 said the Lama Chile, India Chile, Tawam Poro Chile, Bomda, the Tespura Handler me. Almuina Toring is the Canada. Leslie Halper in the Leslie Halper, Stephen Alburn, even like Amri, Tibet unfinished story. CIA declassified document that you like. Tell you always says that. The way the Lamasana Tespulum to the UN the winner campaign to China, who is already this way. I do support the US support already. US support already, England support already, national interest. So you can do in one and told you money the Kaki in Java. Only told Deva. Last El Salvador. El Salvador, I'm Levac, Picturasu, Mantoraga, General Assembly. Debate them to say, and I'm money initiative with it. Debate came kind of to her support of the Ramina. India's support of them. I say, Diana Hana, I mean, Walter, the American involved Mina. A Sipo slave was a history in my delay. Has he strong enemy China and I consider my on the base farms in Hatami. Based up pre palm and a quick way to get up. Western size was a queer in the Aram size. When I have a Christian state, I can Christian state, I get in the Christian leader, so I can say that. Yes. So Amatakan does cut in the Organiore. I go quiz lazy. I see a Chin state later, Chin says a popular Pisacni. I win a quiz Yankana, Chinyam Lega, Kanwan, to Chin Post Stacy, Hajiva, Hoyi, but my Iran is holding against that. More publicity for 4 or 5 like Yodeva. Haji and gather with 3 like Karian before like you, the like I'm on G and Guy to land on Jena. Haji population in my labor. Other most Pisapilla, Haluga. I'm going to say, Heck Maka had a brother kind of letter, like I says, Buddhist never. Chakmaga Marmaga, Moika Busin, Kuki Mazamic August, as I can say, Jacre. Adegi, Mudi Hagas against this Christian majority, Burmangas hang and majority never, 92% Buddhist. Other weights much ample age. So to the highness of Hang, I'm still seriously looking at Hagan. Sharatchandra High consider my own credibility Sakana, my high position, my party meeting, my alliance party, Tramari meeting the Ramana. I'm going to hire with Hina. They ain't the nigga having my so killing my credibility, never high most man, but me awesome. Tasina, a single conspiracy later. High not a bit. Aduga. Later, in as we land of America interest on them, Tommy hours in Canada. Burma, China, China, we hand rival. But the saying such a Tibet or live. Tibet is the China said when China the Unimative, when Communist Party and Hoyta is over. Other than Chankashek support of Chankashina, when Nationalist Party, my comment down against the support or Supporter Moses, which is Namthana Termina. I will come to get the 1970s, 76, late 60s, had a China, Russia is getting top on Europe. Hey, we're going to put it towards the Hilly. Jangan can say Henry Kissinger, Hana, Hore, they get Richard Nixon later, Richard Nixon 1972, China, Beijing, Chalaga, Moses, another day that China, American China, Tibet to my Hogan, Posat and Lehorin, Hagadeva. Although Posat and Lehoreruga, see Posero, and Afghanistan, so had MK Bhadrakumar, a particle head of Afghanistan, Pakistan,
Pastun मैम से कि मैंने समझा Yes. sanctuary piro का पाकिस्तान में एलाइन है यार तो होगा लास्ट असल में ये हज़ी अफगान की terrorism तो पाकिस्तान तो इन टाइना ले रहा ना सीता होनी बता को हमारी वार्निंग ना दुनिया सोम बेस से रखने अमेरिका की बेस पर का हम सेक्शन से तो होल गुमसी हम सेक्शन से हाइजा वाने बता को वार्निंग इरिस वो तो और दी पाकिस्तान की तो कुछ ले रहा है ना सोम पॉइंट आउट लगा वन टिबेट से फाइट और लेके ना मासो आई नहीं खबर ई ले रहे हैं यहाँ ना डेकन हेरल लेकिन मागी आर्टिकल पाप नहीं अदाइदा आई ना सो हाई कंसिडर पाकिस्तान की एक्सपीरियंस है टिबेट की एक्सपीरियंस लेकर है अकोई है ना वो है कि सोम सो बीएसएम सीएम की वजह से मुझे सो है मुझे हार्टी दगा लेके तो उड़ीना अकोई ना है कंसिडर डिप्लोमेसी से मरुक है लेते ये ना भाई लेते only permanent interest only only interest no permanent enemy no permanent friend only interest है interest में तुम इस जगह नहीं पोते तो डे हो और वो interest होंगे अंदर तिब्बत से हो जैसे पाकिस्तान से जैसे अभी भाव अमेरिका दे पाकिस्तान तकी अफगानिस्तान का रिलो withdraw तो कर यार का मुझे अतुपा थिएटर यूक्रेन दा बर्मा से जैसे पाकिस्तान हों दो में तो पाकिस्तान में आई हाथीनर और लाथीनर ले हो रहे ना असमाई ताहोनी तो कुछ है ना आपका ना भद्रक मार इरे अभी संजय पुलपिका है सुमासु पॉलिटिशियन रिसर्च फाउंडेशन इंडिया की थिंक टैंक वहाँ की डायरेक्टर ने मुझे इरेक्टर में सी पोस्टर वो कहने आपका ना सोमदा तो रिबा इंडिया की हंड्रेड लॉरी बा FMR लोग की बा अदगी बॉर्डर फेंसिंग तो नहीं कह रही सी अकुछ शायद प्रोटेस्ट होएगा है वासना थी इंडिया को चाइना की सोमदा सी इन्फ्लुएंस हम कैंसल लगे देखो सोम से खिलाड़ी दिया है मोने ना मैंने संजय पुलपिका हम इरे सी ने बा अखोई सु अखोई इंटरेस्ट है यावे हाई जगह आइडिया दो तसेना अखोई आदा तौन यारो सी मपान की जियोपॉलिटिक्स इंडिया की पार्ट करें ये तौरी पोने